Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Ishrafi Darus Sa'adah Dusun Belang Dalam, Desa Gampong Tengah, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kami akan membacakan nazam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulun melindung dengan Tuhan nibah syaitan yang temerka. Ulun melindung dengan Tuhan nibah syaitan yang temerka, nibah syaitan yang temerka. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Tuhan Rahman dan Rahim, Quran Karim lengkapkan bacaan. Nama Tuhan Rahman dan Rahim, Quran Karim lengkapkan bacaan. Quran Karim lengkapkan bacaan. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim awaifun surah Tuhan Maha yang tepuh makna. Alif Lam Mim awaifun surah Tuhan Maha yang tepuh makna. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nya Quran aku terjala kutunya dicale mutakim dumna. Nya Quran aku terjala kutunya dicale mutakim dumna. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang mutakim iman tegak kebayang jitem percaya. Orang mutakim iman tegak kebayang jitem percaya. Lam sembayang jitem puput jitem bajakan nibarata. Lam sembayang jitem puput jitem bajakan nibarata. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-salata wa dhalika dinul qayyim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuqimuna as-
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru saja tampil adalah peserta pemegang nomor undian 065 atas nama Maghfirah, Sarah Nadia dan Zulfa Al-Husna, merupakan utusan YPI Darussaada Aceh, Isyrafi Dusun Gang Dalam, Kampung Tengah Sawang, Aceh Utara.